Pozdrav dragi knjigoljupci, evo nas u još jednoj, nije epizoda podcasta, jer ovo nije službeno podcast, ali taj neki booktube kojeg vodim svake periodične izdav nekakav intervju, evo vam još jedan. U pravilu to budu intervjui s ljudima i projektima koji su mi nekako jako dragi i u koje vjerujem. I evo nas danas sa Štriga Books i ovako, Antonio Mežnarić i Vesnom Kurelić. Jesam dobro to sve ja pročitala? Da, jesi. Ok, znači, to mi je najgori dio svakog intervjua. Jer ne znam da li ću krivo ime, prezime i projekt nazvati. U svakom slučaju, znači, Štriga Books bi bio mala nakladnička kuća iz Rijeke. Jesam to isto dobro pohvatala? Da. Mi to zovemo nakladnička kolibica, jer smo mali. Slatko. Ok, nakladnička kolibica iz Rijeke i u biti neću ja tu sad ulaziti u nekakve velike objašnjavanja. Zamolila bi Vesnu i Antoniju da same nekako predstave svoju nakladničku kolibicu. Okay. Dakle, Štriga je nakladnička kućica koliba iz Rijeke. Osnovale smo je ni manje ni više nego 2020. Krajem 2020. i evo sad nakon 2 godine imamo 15 izdanja od 4 različitih autora, uključujući naše, jer obje i pišemo i uređujemo i objavljujemo, to jest izdajemo. Primarno objavljujemo na engleskom jeziku, dakle naslove koji su nastali primarno na engleskom jeziku, nešto imamo i na hrvatskom i definitivno nam je fokus e-izdanja, dakle knjige koje su dostupne apsolutno u cijelom svijetu i nema poštarine, nema ničeg. I nešto malo manje, tisak na zahtjev, dakle meki uvez koji se otisne kada krajnji naručitelj zapravo knjigu kupi, plati i automatski mu se pošalje. Tako da nema skladišta, nema tiraže, sve nastane u tom trenutku kad postoji interes za naslov. Tako je. Sjajno. Da, to je zapravo, puno smo pričali i kako se krećemo tim nakladničkim krugovima i čitateljskim krugovima i stalno se ponavlja to pitanje e-izdanja, digitalnih knjiga. Zašto to kod nas više nema? Zašto se nakladnici ne usude to raditi? Jel imate možda nekakvu ideju, možda upućenost u tako nešto? Pa mislim da je dosta još i dalje strah u Hrvatskoj, barem je prije bio kad smo slušali, oko piratiziranja. Što je meni uvijek bilo nekako, nije zapravo bio problem jer to postoji, to se može događati, ljudi će uvijek naći nove načine da nešto piratiziraju, ali to ne znači da bi trebalo blokirati ovaj put, jer vidi se i vani da je to i dalje nešto što najbolje olakšava ljudima da dođu do knjiga. Jer put tiska može biti dosta težak, u Hrvatskoj posebice, ako nemate baš puno novaca za tiskanje izdanja, pa nećete napraviti, nakladu od 1000 primjeraka, možda će biti naklada od 300 primjeraka ili će možda biti od 50. I sad kako će ljudi doći do tih knjiga, hoće li završiti u knjižnicama, kojim knjižnicama, koliko velikim knjižnicama i tako dalje. I onda tu zapravo je nas dosta smetalo što hrvatske knjige zna biti dosta teško doći do njih. Tako da nekako e-knjige po tom pitanju su puno jednostavnije jer stvarno ideja je da se može doći bilo gdje, bilo kada i da budu jeftinije. Posebice sad kad cijena papira raste gore, kad knjige su sve skuplje i skuplje, a onda i knjige barem su s te strane ipak malo pristupačnije. I mislim, obje čitamo i obje kupujemo e-knjige, zapravo meni čak i više paše e-knjiga od fizičkog formata, jer imam dosta problema sa koncentracijom, pažnjom i čak i glavoboljama kad čitam fizičku, tako da ima i taj nekakav aspekt koji možda ljudi ne uzimaju u obzir, da ljudi različito reagiraju i na različite formate i da nekome možda ni fizička ne paše to. Jasno. Da, to je bila neka rasprava, mislim, koja sad već dosta je zahladila o toj papirnata knjiga versus nekako digitalno izdanje, da sad ima publika za sve, da ljudi sve više razumiju. Ne samo i digitalnu knjigu, nego i audio knjigu, koliko je to zgodno, praktično, koliko Kindle stvarno možda, recimo ja imam Kindle već 3, koliko zaista imitira pravu knjigu, nije to čitanje na ekranu, a i da je.
I jedno super, to mi je drago da se spomenula piratiziranje, baš sam se sjetila, danas sam pročitala, ali vrlo ofrlje, onako usput neki naslov koji upućuje na to da mlađe generacije, tipa ono do 25 godina, puno manje konzumiraju piratizirani materijal. Znači, digla se ta neka svjesnost o tome da ako nešto konzumiramo, da to i kupimo. S time da još jedna stvar koja je puno različita recimo od nekih naših generacije, da mladi danas smatraju da su uređaji sredstvo za posuđivanje zapravo sadržaja. Znači, streaming je nešto što platiš u tom trenutku. Ti možeš kasnije eventualno to isto streamati ako je još uvijek dostupno na streaming servisu, ali ti ne kupiš to, nemaš DVD, nemaš knjigu na kraju krajeva. Ili video igru kad govorimo o mlađim generacijama, jer većinom sve ide preko ovog Steama. Tako da u principu ti streaming servisi, posebice Netflix ili Steam, su olakšali zapravo Script na kraju krajeva. Script za knjige, da su došli do toga da mlađe generacije, da je njima prirodnije plaćati ono što konzumiraju nego piratizirati, i to sam čak i primijetila na radu sa mlađima, gdje mi se zna dogoditi da ljudi jednostavno ne znaju naći. Ne znaš što je torrent. To je zanimljivo, ali i starije generacije, recimo sad sam baš upala u te neke dosta žestoke rasprave, znači ja sam treki i krećem se u tim treki krugovima i sad je zašla nova serija Strange New Worlds. Mrzim tu riječ, znači strašno, words. Zato što je word ista riječ. Da. I znači CBS je svojevremeno pokrenuo svoj vlastiti streaming service koji nije dostupan u Hrvatskoj, za razliku od Netflixa, i nije više toliko dostupan i pristupačan. I sad bi ekipa gledala tu seriju, ali bi trebalo piratizirati, to znači skidati torrentima, i baš vidim jedno nezadovoljstvo i otpor. Kao prvo inicijalno bio otpor, još jedan streaming servis koji ću morat platiti, i onda dok shvate da ga nema, ali ja radije ne bi piratizirano. Što mi je, dok se sjetim prije 10-15 godina, to uopće ne bi bila rasprava. Da. A kod nas isto dosta ljudi još uvijek ne kupuje knjige, nego ih skidamo sa različitih mogućih servisa, jer na kraju krajeva ljudi zaborave da novci stvarno idu autoru kad vi kupite knjigu. Jer ljudi ponašaju kao da to nema veze s nikakvim autorima, to ne postoji. Mislim, ja nekako vidim i vas koji tu možda polako dižete nekakvu svijest o tome da je lijepo vratiti nazad. A osobito ako su pristupačnije cijene. U svakom slučaju, zašto štriga? Pitanje totalno dugo. Ako govorimo o imenu, pa mislim, s jedne strane štriga kao vještica, odnosno mitološkog bića iz slavenskih predaja, a nekako smo znali u startu da ćemo imati tu tematiku zbog mene, jer volim pisati folklorne stvari, ali ono što nam je zabavno bilo je to da se ja jako bojim štriga kao životinja. Ja isto! Znači, uvijek mislim da će mi ući u uho i da će mi pojesti mozak. Da, ne volim ih, baš zbog toga izgledaju zastrašujuće i baš imam taj strah da dok spavam da će mi ući u uho. I jednom je bilo, imala sam baš bliski susret sa ogromnom štrigom iz šume i to me baš bilo na smrt isprepadalo. Znači se ne bojim kukaca, pauci su mi super, idem, kupim ih, izbacim vani, ali to kad vidim gotova sam. I onda sam pričala onako kao, pa mogli bismo, štriga zvuči kao dobro ime. To je lijepo, da uzmeš ono čeg se bojiš, na kraju kraja imate krsnika u svojoj ediciji. Tako je. I meni je bilo ful smiješno kad smo došli do toga, jer sam se sjetila Batmana. Jer kako... On je isto uzao simbol kojeg se ljudi boje. To bi bilo ovo je sjajno. Ovo je totalno meta. S time Korina Hunjak je napravila fantastičan posao sa logom, tako da ta štrigica koja je u logu izgleda tako simpatično i slatko. I onda se znam da je to očita propaganda za štrige. Tako da, Super. Recite, koja je misija štrige? Kakve naslove birate? Znači, sad smo se malo dotakli izdanja, to je definitivno dio vaše neke misije, ali koji je onak neki idealizam iza štrige? Ideja je naše domaće autore fantastike ponuditi stranom tržištu, dakle svjetskom tržištu,
jer to je nešto što je sa ranijim izdanjima i zbog broja primjeraka i zbog toga da uopće teško bilo doći do nekih stvari, često su se zatvarali izdavači i slično. Jako teško ponekad doći do starijih naslova naše domaće fantastike, a smatramo da imamo puno dobrih pisaca zapravo i da imamo šta ponuditi svijetu. Naravno, tu je ta dvosjekli mač izdavanja na engleskom, jer hrpa naših ljudi ne može pisati na engleskom jer ne vladaju dovoljno dobro jezikom ili ne smatraju da vladaju dovoljno dobro jezikom, čak i kad bi možda se mogli snaći uz nekog boljeg lektora, ali mi smo jednostavno htjeli pomoći. A i htjeli smo objavljivati svoje stvari. Evo, iskreno, obje pišemo puno i nismo bile spremne ići na agente na strano tržište na taj način i pratili smo dosta indie i self-publishera kroz ove godine, čitamo ih jako puno i to nas je sve skupa motiviralo da, eto. Imali smo opciju ili krenuti same u nekakve vode, pa pokušati tako, ili udružiti snage i eventualno pozvati još druge ljude da nam se priključe, pa smo išli na ovu opciju broj 2. S time da ne objavljujemo samo na engleskom, imamo i nešto na hrvatskom, tako da to je isto igra ulogu, nadamo se proširiti još više. Mislim, spori smo jako. Jer smo samo nas dvije. I ovo nam nije jedini posao, ali nadamo se da ćemo imati još više autora za ponuditi. Da, super. Za sad imate Anu Cerovac i Igora Rendića, to su dva autora koje baš ja osobno jako cijenim. Čitala sam Krsnika, prvi dio, drugi nisam. I jako mi se svidjelo što sam pročitala od Rendićeve, znači ja njega volim generalno, od kratke priče, ali Town Call River je iznimno dobro napisano, baš iznimno, svjetska klasa. Možete malo nešto... Da će mu biti jako drago čuti. Da. Ja sam sad u nekoj čitalačkoj krizi i samo započinjem knjige, to je strahota već mjesecima, ne mogu dovršiti knjigu, ali sam stvarno ostala zatečena koliko to... Nije da sam sumnjala, ali baš kao da sam uzela roman onako s nekako naručila se knjigu s Amazona koji je tam bestseller. Onako neka vanjska kvaliteta koju bi očekivali. Možete nam malo nešto o čisto nekakvim svojim naslovima koji su interesantni, koji bi možda bili zanimljivi mojoj publici, mojim knjigoljupcima? Pa evo ovo što smo spominjali, dakle kod nas je drugi dio od Krsnika, Krasna zemlja od Ane Cerovac. To je dosta popularna serijal u Hrvatskoj, ima puno čitatelja, pa ako još niste, bacite pogled, fantastično je, povijesno, ali sa revitaliziranom baštinom, jer se poigravala sa folklornim istom pričama i izvukla je nekako najbolje iz narodnih priča i iz povijesti, pa prikazuje dosta to burno razdoblje rata u Istri, jednog krsnika koji se probija kroz uskoke, Mlečane i Habsburgovce. Super stvar kod Ane je to što ona pristupa pisanju povijesti baš onako zapravo na jedan akademsko-književni način. Ona doslovno vam može za svaku stvar koju je napisala, ima nekoliko izvora, iskopala je sve što se može u Istri. Mislim da postaje jedan od živućih stručnjaka za Istru. Meni je to bilo fantastično čitati. Kao prvo nisam imala pojma o istrijanskoj povijesti u to doba, da je toliko talenta. I toliko uđe u tu nekakvu svakodnevnicu tih seljaka i ratnika i to što zapravo radi rat, taj rat i te zapravo prepiranja malim ljudima. I da baš to, onako dobiš poriv provjerava činjenice, ne znaš šta je ona ismislila, šta je pravo, šta je ona ispekulirala, ali drži vodu, to je iznimno impresivno. Da. To je recimo nešto što se meni kao čiteljici kad sam bila mlađa događalo sa Guy Garveyom Caveom. Znači, da smo kroz njega učila o Bizantu, o konkvisti i o svemu. To je smisao književnosti povijesne fantastike na taj način meni. Zapravo da. To je baš jako, jako fina usporedba. Ok, ajmo malo o žanru. Znači, to zapravo ja nisam na početku rekla, možda sam trebala, vi ste to usput spomenuli. Mislim da je to dosta važno, znači u biti vi se fokusirate na žanr, na SF, fantasy, horor. Isto tako, svemu tome imate dosta ste se fokusirali na queer literaturu, što je isto ovako jedan neobičan moment koji bi voljela naglasiti. Pa možete malo više o tome ispričati? Pa obje smo nekako
krenule iz SF krugova. Kad kažem I SF, mislim na u njima. najširi pojam koji obuhvaća sve živo. Dakle, ja sam imala i znanstvene radove na tu temu i to mi je izrazito draga tematika. Smatram, mislim, jako puno ljudi misli u startu da je žanr nešto što je šund, ali ima tu... I mislim, tu je nekad je za zabavu. Apsolutno obožavam šund. Šund je zabav, to nije mana. Da. Ali uz to mislim da autori mogu dosta na zanimljive, kreativne i maštovite načine provući nekakve ozbiljne teme isto na taj način. Posebice možda zato što je nekim temama, barem meni osobno, ne znam za druge, ali neke stvari koje su mi možda teže, lakše onda nekako prihvatim kroz jedan mali odmak od, kao vam reći, od ovog svijeta. Dalje prepoznajem o čemu se radi, ne znam, primjerice, rasizam, tako reći, ili ksenofobija, ali sa tim malim odmakom možda mi je lakše proći kroz te teme nego da uzmem baš čitati neku možda težu dramu ili nešto. Iako ne znači da to... To je baš lijepi ovako jedan esencijalni opis bilo kojeg žanra. Da, manje nam lupa u ego. Kolektivni ego. Manje nam lupa u kolektivni ego. Ja sam odrasla na Ursula Le Guin, između ostaloga, i uvijek me fascinirao koncept što bi društvo ili društva mogla postati kad bi neke male postavke našeg postojanja kao civilizacije bile drugčije. To mi zapravo, gledala sam dosta na baš SF kao na nekakav društveni eksperiment. Možda što sam počela s njom. Da, pravo, spekulativna fikcija, ne? Da. Što ako. Ali jednostavno je zabavno, bar meni. Da, ne, apsolutno znam u ovom svijetu. Zabavno i duboko i poučno i zabavno. Tako da to definitivno ima smisla. Ok, ajmo malo dalje. Imate nekoliko projekata. Mislim projekata, ja sam to sad nazvala projekata, vi bi to nešto drugačije, ali zapravo Štriga se ne bavi samo izdavanjem, krutim izdavanjem, nego ste se dosta i raširile u neke rukavce, ajmo tako reći, prvenstveno Morinu kutiju, također snimate isto svoj vlastiti podcast sa vrlo zanimljivim temama koje su smjerene možda čak više s pisateljima i podizanju nekakve zajednice ili ohrabrenju zajednice ili edukaciji zajednice pisatelja žanra u Hrvatskoj. Možete nam nešto malo više o tome ispričati? Pa Morina kutija je online časopis i web, koji se bavi dakle baš promocijom spekulativne fikcije i koji vodimo zajedno sa Igorom Rendićem, mislim onim kod kojeg smo objavili A Town Called River. I više manje to je mjesto baš za gdje mi volimo ili objaviti nekakve recenzije knjiga, popise preporuka, stvari o kojima trenutno, ne znam, pričamo ili volimo pratiti, ali dakle i ciljano je bilo da budemo otvoreni za objavljivanje priča i to je bilo nekako prvotna ideja, jer je sve nekako nastalo nakon ovog Decameron 2020 koji smo vodili s Anom Cerovac. Da, znači samo da uputim, Decameron je bio jedan fantastičan projekt koji je odmah na početku lockdowna krenuo iz čiste potrebe zapravo da se spisatelji izraze u vrlo neobičnim vremenima. Decameron, znači to su bili deseci priča. 52 priče, javilo nam se bilo preko 150 autora i išla je selekcija, dakle od tih 150, preko 150 smo bili završili sa 52 priče, ali bio je jako specifičan projekt, jer u to vrijeme kako je bio lockdown, onda je bilo očito da se neće događati kulturna događanja, književna događanja i da neće vjerojatno izaći odmah nekakve tiskane knjige koje su trebale izaći, koje su inače zbirke priče i slično. Onda je bilo kao, ajmo napraviti neku platformu gdje će ljudi moći odmah objaviti nešto. I to je bilo specifično utoliko što smo objavljivali svaki dan priču. Iako nismo originalno planirali, ali smo dobivali smo toliko materijala da je bilo onako kao ok, pa mi zapravo možemo imati dnevne objave bez problema. Nismo htjeli baš tako nešto ponavljati, jer nam je jasno da se neće ponoviti ni toliki interes, jer je to baš bilo specifično. To je bio trenutak u svemiru.
Tako Da. je. Za sve nas. Za sve nas. Za sve nas. Vrlo jedno, zapravo emotivan projekt, moramo priznati. Vrlo emotivan. Da, je, jako. I koji je imao svoju zajednicu i svoju povezanost, ali htjeli smo svejedno pokrenuti nekako misle za online objavljivanje, jer u tom trenutku je toga ipak falilo. Jer većina izdanja, barem za spekulativnu fikciju, je u tom trenutku bila u tisku, izuzev kolega iz Splita koji objavljuju svoju zbirku isto kao e-zbirku online. A ono što sam rekla bila prije, problem ovdje tiska tih zbirki i časopisa je što su to jako male tiraže i zapravo je baš i teško doći do njih. I onda poprilično su nedostupne ako neko ovak želi pročitati. Treba otići na konove, doslovno, a u trenutku ako nema konova... nema. A pitanje je da hoće li vaša lokalna knjižnica imati to ili ne. I onda baš onako bilo je, imali smo dojam da imamo aktivnu scenu, jako puno pisaca iz regije, jer to nisu samo hrvatski pisci, koji imaju materijala, koji žele objavljivati, a koji objave, ali na kraju ih se ne čita baš previše. Ili čita jako mali broj ljudi. Na kraju krajeva isto opet priča na engleskom jeziku. Da. Kombinacija. To je zgodno. Molim? Da. Morina Kut je kombinacija. Dakle, primamo i engleski. I engleski i hrvatski. I hrvatski jezike s kojih se ne provodi. I sam časopis izlazi 2 puta godišnje. I besplatno je dostupan. Da, topa preporuka, ne samo zato jer sam jedan od objavljenih autora, nego zaista, makar uvijek ću se dičiti, mislim da ću to staviti u CV da je prva priča prvog broja bila moja, kronološki, ali to je onak meni velika stvar bila, ali stavimo to na stranu, to znači pročitala sam te 2 zbirke i toplo ih mogu preporučiti. Baš onako izvrsne, probrane priče koje znam da mogu biti zanimljive široj publici, jer kome god bi uvalila Morinu kutiju bio je zadovoljan. Hvala. Recimo do ekipe koja nužno ne čita zbirke koje izlaze na konovima ili ne odlaze na konovi, ili možda čak ni ne zna takva jedna scena postoji, a dosta jaka i dosta je živa. Da, je. I baš zato što je jaka, bismo voljeli da se još više nekako može dopriti do vanjskog kruga, a ne samo ovog koji je trenutno nastao. Da, kad smo kod te ekipe, kad smo kod tog kruga, to sam vam rekla zapravo dok smo pričali prije nego što je nekako snimanje počelo, da ono što me se jako dojmilo kada smo nekako svi zajedno, ti nekako ekipa možda autora sjeli na Sperakonu i dok ste vi malo popričali što biste vi htjeli sa zajednicom spisateljskom u Hrvatskoj, to me jako impresioniralo, zato jer sam možda mišljenja da takvi krugovi, kako god su živi i dinamični, imaju svoju publiku, ponekad mogu biti malo incestuozni. U smislu da se malo jedna te iste energija, teme vrte. Iz pravila, ne znam, bonton, stil. I nekako ne prelazi van toga i uvijek sam sretna kad se u takve krugove može unese, neću reći nova energija, jer vi ste tu dio ekipe već dugo, ali možda da se na novi način pristupi i poveže i razgovara. Ako se mogu baciti, taj dio sa novom energijom, jedna stvar koja je fascinantna, koja nam se događa sa Morinom kutijom od samog početka, svaki broj se pojavi hrpa novih autora za koje nismo nikad čuli, pa i autora poput nekih kojima bi to bile prve priče objavljene, što je... Ili su poslali prvi put nama. Što je po meni jedan od tih smjerova o kojima si ti sada pričala. Da. Jer novi autori, ne nužno mlađi, ali više kao početnici, isto čitaju druge stvari nego ljudi koji su na sceni dugo i slično. I mislim da to generalno može samo doprinijeti, ono što raznolikije to bolje. Da. Ali nekako i kad smo pokrenuli podcast Moru FM kao dio Morine kutije, isto baš nam je bila želja, i dalje nam je ta želja, dakle da pokrenemo nekakav oblik razgovora među hrvatskim piscima, jer imamo osjećaj da to možda malo fali, jer dobro, imamo konove na kojima se nalazimo, okupljamo i pričamo, ali nekako smo i dalje svi zatvoreni unutar ovog što si ti rekla, krugova. I voljeli bismo da se to nekako možda više malo proširi i da se malo više tako povežemo. Jer na kraju I dijeli znanje. Ono što je taj vaš podcast mi je super, zato jer stvarno onako uzima nekakve teme spisateljske, ajde obradimo, idemo pročitati. Možete možda malo to predstaviti te nekakve teme koje ste obradili tamo. Mislim, to je doslovno nas troje
pričamo o različitim temama. To je sasvim ok. Evo i nas to je onako nekako za podcast normalno. Mislim, više onako opušteno, nije ništa nužno da se radimo, ne znam kako veliki research ili nešto, nego stvari koje pratimo trenutno aktivno kroz svjetsku književnost i kroz našu lokalnu. I na kojoj onda diskutiramo, jer neke teme jednostavno su previše široke i nemaju nekakav točan odgovor, kao točno je to i to i ništa drugo. Nego, i mislim da se to čuje i u epizodama kad dolazi do neslaganja između nas. Bude i fajta, odlično. Ali da, pričali smo o nekim specifičnim stvarima, tipa za nove autore gdje objaviti priču ili kako objaviti roman u Hrvatskoj, o, ne znam, žanru specifično, zašto se time bavimo, spisateljskoj blokadi, to nam je bila zadnja epizoda. Jako dobro. Tog sam se stavila na save. Da, hvala. Da, to je teška tema bila, koja baš onako imali smo dojam onako, ovo je depresivna epizoda, ali mislim... je, ono kao. Ali mislim da nekako smo uspjeli izvući jer smo davali neke primjere možda ako što je nama pomoglo, pa se nadamo da će možda nekom drugom pomoć i tako. I ono, generalno možda nekakvi savjeti za pisanje, tehnike i tako. Jer još jedna od stvari, osim to što kažeš da su male grupacije autora i tako to, isto tako smo dosta izolirani regionalno, odnosno lokalno. To je jedna od stvari koje smo mi uočili kroz ovih, ne znam koliko, 15-20 godina na sceni. I dosta ljudi nema s kim pričati o tome, recimo ako iz nekog manjeg mjesta ili nema nekoga, nije imao nekoga u srednjoj, kao što sam ja imala Frenjicu s kojima smo čitali fanfiction i takve stvari, dosta ljudi to još uvijek nema, a piše fantastiku. Tako da se nadamo nekako i njima dati način da se povežu sa drugim ljudima. To je vrlo uzorno. Uzorno je ovako grozna riječ, ali stvarno to je baš hvale vrijedna inicijativa da se onako još više, da se dodatno zatvara, nego baš da se otvara, da dođu nove ideje, nove energije, novi glasovi, nove perspektive, utjecaj drugih žanrova, i generacijski sasvim drugačije pišemo mi nego generacija prije i generacija poslije će pisati sasvim drugačije nego naše, druge teme, druge stvari će nas zanimati. Vidim da se to počelo dešavati, da sve više zapravo kad god uđe neki novi glas da to onako razbukta scenu i to je lijepo vidjeti da se neko još dodatno trudi oko toga. Ok, ajmo malo voditi ovo prema kraju jer vidim da nas Zoom požuruje. Koji su vam projekti za ovu godinu? Pa ovako, sad u 6. mjesecu, neovisno o tome kad budete ovo gledali, dakle 6. mjesec 2022. izlazi Antonijina novela Eco Aquatic Horror u bliskoj budućnosti, jedna malo teža obiteljska priča koja je onako mračna generalno, ali preporučujem. To volim. Da. Nice. Antonija Filipović je radio nas. Ko štriga? To je štriga, da. To je štrigica. A naslovnici radi Antonija Filipović, fantastično. Veselim se njegovom nastavku karijere. Da. Na jesen izlazi treći dio mog serijala koji je započen sa Johnny's Girls. Četvrti dio od 6. Dugačka priča. Čovjek se zaboravi koliko ih ima. Možeš, imam datume, ali krimići smješteni u jednoj paralelnoj Rijeci 1945-46. gdje se nije dogodio ni prvi, a ni drugi svjetski rat. Tu bih isto zahvalila puno Korini Kunjak na naslovnicama. I Korina je sjajna. Da, apsolutno fantastična. Da, baš sam zamijetila tu naslovnicu. Da, jer ona je radila i Rendića na kraju krajeva. I krajem godine, još nemamo točan datum, izlazi drugi dio trilogije A Town Called River od Igora Rendića. Obećao je da će biti trilogija za sad. Obećao je. Najavljeno. Isto Korinina naslovnica. Tako da veselimo se tome. Da, trebao bi izaći moj roman na hrvatskom. Koji još nismo najavljivali jer ima samo naslov i radnju. Radnju ima već neko ima i napisanog materijala, nemojmo tako, da. Ali prvo, da, mora se uloviti toga. Tako da, preporučujem ti, postojite jedan podcast Štrigine koji govori o spisateljskoj blokadi, ako ti treba. Mogu ti poslije šipnuti link. Hvala, poslušat ću. I radimo na još jednom međunarodnom projektu
koji ćemo najaviti malo kasnije, ali tome se isto jako veselimo. Hrpa novih glasova, novih tema. To onaj mitološki. Da. Znam ga i jako sam uzbuđena oko toga i znam još nekih oko mene koji su uzbuđeni oko toga. Super. Kako doći do vaših knjiga? Gdje god kupujete knjige, inače na netu, Amazon, Kobo, Apple, Barnes & Noble, to je za e-knjige. Book Depository i Amazon za tiskane knjige. Tako je. Za Aninu je web knjižara, webknjizara.hr. Tako je. I da, većinom to, s time da Igora se može naći i u Hoću knjigu u Rijeci, ako ste u Rijeci, i u Šta da Svenirnici. I Vesninu knjigu isto u Šta da Svenirnici. Tako da, I tako, malo po malo. Još nemamo niti jedno audio izdanje, ali nažalost, definitivno nam je u planu za relativnu budućnost. Kad budemo imali novce. Da. Ko je vidio imati novce u izdavačkom svijetu? Svašta. Super. Imamo još 2,5 minute, pa mi možete reći šta čitate. Do sad sve išlo i sad je stala rasprava. Ne, ja sam točno između knjiga, ali Antonija će reći. Pa ja taman planiram se uloviti Hailey Piper, njene nove novele, koje naslov mi je ispario iz mozga upravo. Ima jako dugačke naslove. Ali space, svemirski horor, ovako. Tako da, to sam počela čitati prvo poglavlje, ali zbog jednostavno manjka vremena. Paškonja! Ovo je leto i ne zna osobne granice. On je skužio da Zoom ide pri kraju isto. Da, on je rekao, moraš ovo sad završiti. Super, a šta si ti čitala, Vesna? Ja sam upravo dovršila knjigu Summer Suns od američkog autora Lee Mandela. To sam ja preporučila. Koji je južnjački gotički horor sa malom krimi pričom, isto je queer i isto preporučam, samo što je užasno spora knjiga. To je beskrajno spora, ali se isplati. Super. Dobro, cure, puno vam hvala. Ovo je baš bilo jako zabavno i edukativno i nešto novo i vjerujem da je bilo zanimljivo ovoga mojim tim nekakvim knjigoljupcima. Hvala tebi, hvala Letu koji ti pustio do sad i što se pojavio. Dosta. To je ona granica fokusa koju je imao za svoju squeaky toy. Sad želim moju ruku za squeaky toy. Puno vam hvala, stvarno vam želim puno sreće. Pratit ćemo vas i dalje i onako samo hrabro. Hvala. I tebi. Bog, pozdrav. Pozdrav, bog.